Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, banyak sekali mobil-mobilan teman-teman. Wow. Wow, lihat teman-teman. Wow, ada sirkuit mobil-mobilan balap teman-teman. Wow, berwarna kuning dan abu-abu. Wow, ayo teman-teman, kita tata mobil-mobilan ini di sirkuit ini teman-teman. Wow, wow, ini mobil apa teman-teman? Wow, lihat. Wow, mobil beko teman-teman. Wow, kita taruh di sini aja teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Ini mobil apa teman-teman? Wow, ini mobil bulldozer. Wow, taruh di sini teman-teman. Wow, wow, lihat teman-teman. Wow, ini, wow, mobil bulldozer juga teman-teman. Tapi ini yang kecil. Wah, taruh di sini aja teman-teman. Nah, oke lanjut. Wow, wow, Slender. Wow, mobil Slender teman-teman, berwarna hijau Tosca. Mantul. Taruh sini. Wow, beko teman-teman. Wow, wow, bisa diputar-putar. Berwarna merah teman-teman. Mantul. Wow. Dan ini dump truk teman-teman. Truk pengangkut pasir. Wow, bagus sekali dump truknya. Wow, lihat. Truk molen. Wow. Wow. Kita taruh di sini teman-teman. Wah, ada mobil forklift teman-teman. Wow. Taruh di sini aja teman-teman, di dekat terowongan. Wow. Ada kontainer teman-teman. Wow. Berwarna hijau. Taruh di pinggiran sini teman-teman. Nah, wow, ini dia teman-teman. 4 mobil-mobilan balap kita teman-teman. Wow. Wow. Yang kuning kembar teman-teman. Wow. Ayo kita nyalakan mobil-mobilan ini di sini teman-teman. Nyalakan dulu. Wow. Ayo jalan. Wow. Lincah sekali teman-teman. Lanjut yang putih dulu. Wow, mobil polisi teman-teman. Ayo lanjut. Wah, sangat lincah sekali teman-teman. Sekarang yang merah, si pemberani. Kejar. Sangat lincah yang berwarna merah ini teman-teman. Oke, lanjut. Wah, ini yang kuning juga teman-teman. Taruh di sini aja teman-teman. Biarkan dia berputar-putar. Wah, ada kuda teman-teman. Wow. Sangat lincah sekali mobil-mobilannya ya. Wah. Oke teman-teman, sekarang kita buat drama tabrakan mobil kontainer ini teman-teman. Wow, taruh di mana ya? Taruh di sini aja teman-teman. Wow.
Lihat apakah akan tabrak. Lihat, awas, minggir. Wah, 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 wah. Terjungkal semua teman-teman. Wah, hahaha. Wah, terjungkal di kolong jembatan teman-teman. Wah, wah, waduh, kasihan ya. Kita tolongin dulu teman-teman. Wah, 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 waduh. Ayo jalan. Wah, nyangkut teman-teman. Cus, wow. Nah ini. Ah. Oke teman-teman, selesai sudah drama kali ini teman-teman. Saksikan video selanjutnya besok. Eits, tapi jangan lupa di like and subscribe dulu teman-teman. Tekan tombol di samping kanan yang berwarna merah. Oke, dadah.